iki dedalu. Apa dedalu? Dedaro. Ado kan dedari, dedalu, kayaknya goban dedalu aja ke. Biar bertuanu masih jege. Ini ratu yang muncul sediknya munyi. Adi cara mongkek dia. Nah saja mongkek kone, ngapa lah. Pal. Pado masih nui doko. Cocok sih pal. Hah? Cocok. Sane pinake undang mana dia? Benar? Wantah lunas saja. Tiosan ring punika lunas tambah. Tiosan ring punika Terus tiosan. Lunas. Lunas lapis itu. Aja lunas nasi. Pengamuk. Lakau. Setawa kulit halus enggak? Ini jelas mau pulas nih. Weh, tadi misi pulas angkok-angkok kan ya? Sekati bingar pisan, senang pisan, menawi tegar tidak pisan, kayun Palungguh Cokordewa, nah pisan ngawin ang Ratu Agung. Bibi, Ayo itu tiang. suka tanpa wali duka rasa kayun gelah di tamengan bekerjani. Sana ngawin ah? Ada negelah dini di peseraman banyu biru kairing ban bibi. Ngiringang sapa margani dan akelingsir ide yang begawan. Ibun gelah. Ian pariondokan suwe cani dan tekap peninggal. Rasa bat bendelah lakar nampun nyumun. Asing runtuh paus idene. Satir te sanjiwani. Nyusup diragan gelah bibi. Asing pemargan idene. Sat sesuluh hidup gelah bibi. Ratu Agung istri. Mendaging pisan sekali wajanan Palungguh Cokordewa punika Ratu Agung. Yaning kemana diantuk didiang. Wentan ide nakelingsir rasa punika ing Palungguh Cokordewa. Kalintang sayang pisan. Talar dewek sangkan ing Palungguh Cokordewa. Kalintang pawikan pisan. Iringan pemargani ide nakelingsir mempas bikin pesrama Ratu Agung. Cukup bibi. Setada girang, liang, galang, kayun gelang ada di pesraman ngiringang ide nakelingsir. Momo saja gelah mepinunas, ian dadi dedunas sang gelah. Pangsi de kayang kawekas gelah ngiringang pemargan ibun gelah di pesraman. Jejah gelah kelangan ide bibi. Ratu Agung, Nabi
kalih palungguh Cokor Dewa pinaka putra nida areng didiam pinaka penyeruan daler kalintang sayang pisan nida Ratu Agung. Bibi, Ayo didiam. selat bibi ngiringan gelang beraraosan. Ini Ensap bibi kapining gegiman. parinikan jaga beras sekarang punika. Dua saja bibi. Ida nakelingsir pacang nyuryo sewana. Barengin gelang ale bunga bibi. Ini asa punika bang yang didiam iringan kiring dulu sang Ratu Agung. Yo, Bang. Kawang tongosnya Bang. Nah, ada peseraman banyu biru. Oh banyu biru. Kawang tongosnya. Oh uneng dia. Oh, di situ. Reng Banyuwangi. Den Banyuwangi Jo. di Banyuwates. Banyuwates. Wih, Banyuwates sampai Banyu Malo ya nggak? begelah mesin nawang orang ben main ben macam Ini memargi taken-taken. Oh pasti ring margi jadi panggil. Kecil Mbah Google kakek nggak? Oh gitu. Bugal lah. Apa lagi itu? Bugal lah. Bisa mau bugal lah wah. Sih. Gini. Kiri. Ini madan pajalan ini loh. Yang subuh kecunduk tongos yang di madan baju biru tuh. Nyak sakit dulu nas tambah. Pak ada aturin ide beli gelahnya. Nggak. Oh, kak pertama di ben beseknya. Oke. Kawan. Wih. Sambil lunas saja. Oh nggak dong. Main Emi. Sepisan Ya, Mas. yuk, main. Jalan. Oh, nih, yang mau sing lung sana. Dia nama Riki becet nering sejeronen pemargan palu bokor. Rumah dek presiden kan panggil. Oh, sana tertujuan, sana Niki asri niki. Ini ciri-ciri ada Ramane begini. niki tuwenten ada resik niki. Ada Niki perisaan wisan ada. gila selingkuh niki. Wah, Tunggu gitu. Apa gila itu? Gila selingkuh. Gila gitu. Gila apa? Giat lestarikan alam. Selingkuh selamatkan lingkungan hidup gitu. Oke. Selingkuh selamatkan lingkungan Lingkungan hidup. Jangan jangan asal cima munyi selingkuh kurang timpal bagaimana? Kalau selingkuh kalau saya Ya tentu benar. Oh ya jadi jalan ya. Saya nggak di tunduk ianya. Ikan dong. Mau bunuh udah lengar. Main. Bisa ngelamar lengar. Pakai ngal. Alam. Alas. Dia. Murid TK. Ini anak murid TK. Wenten nak jaga. Napi silom ni. Halo. Guys. Halo. Siapa? Di mana? Dedari pun. Ya. Dedari ini. Nika dadari, iki dadalu.
Apa dodalu? Dodaro. Ado kan dedari, dedalu, kayaknya goban dedalu aja kek. Biar berdua nu masih jegek. Ini ratu yang muncul cedik nih munyi nih. Tadi cara mongkek dia. Iya, nah saja mongkek kone, ngapa lah. Pal. Padahal masih nu hidup kok. Cocok sih pal. Hah? Cocok. Waduh runcen. Aduh, yang cang ilit. Kecil aja iyo sih jak. Ilit ya. Bertapas dah kita. Cang senyak masih kan yo. Cang saya kan. Cang dijalin cang bangnya. Halo. Betaken Nawegan tiang matakin Niki genah peseraman ini Niki Weh, mau takon kan diang tadi at muka adik. tiang sing nawang genah peseraman banyu biru Genah Niki nggih, peseraman Niki. banyu biru. Sing tadi kenang dari aku. Mantu diang aja murdo diang takon tu tadi at kan. Nak kenal magnet tuh kamu. Mangga tiang uning peseraman ini Niki nggih Niki bos Raman. peseraman iki peseraman banyu biru Niki ampun. Ih, dan luwung. Kan mula malih bos Raman banyu biru. Baju biru paling nian milah ke Taken Riki peseraman jadi idang lunas saja. Nawegan jeung istri Inggih. Dah jadi sila biasa. Pros gitu. Nawegan jeung istri Yang meriki ah, jadi nunas aja. Ring sik pesen peseraman itu bener nih bener peseraman baju biru nih. Kan maju belakangin. Nawegan Inggih. mangda sampunan titiang iwang atur sireu dados neragel nggih Jero anak-anak yen parindekan titiang sanitaken ang jero wastan titiang gumanti dia arge maning kedua oleh ide yang begawani kiring peseraman banyu biru putra nida yang begawan iri kiring peseraman banyu biru Diang penyeruan mongkek. udah penjeroan cak saya ketakon. Donake. Pakalurin bang tawa ang Nah, ada yang gitu. Dini merasa gitu jadi di belakang gitu aja. Lu cara triplek. Peseraman Riki. gumanti patut Ragaan Riki. gumanti patut Ragaan kanten. Ragaannya kanten. ken ieu wal kewa gelah kacunduk kena istri nak lu juga jecakak di bisi Iya biasa tuh. oh Biasa. biasa ken Oh yang jangan asal menang nah istri yang begitu menang lah kan. Ampun lah kan dan. Selahan dah. Kap. jero anak lanang iya mawali dados titiang metaken mangdene nenten iwang gumanti sikian titiang jerone puniki sarang tiga sapu sila apa man orang jaga adi bola adi ian gelah uling di merte buana mungkin pesengan gelah Raden Wira Cahya nih parakan gelah kedua Oh, tiang imuyu, oko dadi raja kalebung. Yang ngamun rajo. Nona slugra matur sisi titiang bliagung kenten jadi tiang mopong watur dados mawenan kantos tedon mriki ke peseraman banyu biru undang kayun bline pacang lunga kijeu sapuniki hadiah yang Riki gumanti patut linggih hidayang begawan inggih ring peseraman banyu biru dah tua manah beline kayun beline langkar nunas saja ring ide inggih iya ning gumanti piserang kayun bline pacang tangke ring ide nakeling seribun dipian ngiring san sinarengan ke peseraman dungo gisi de kepangguh ngiring ide ibun dipian
Ya nasa punika. Lurus Adi. pamargi dia. Lan beli barang beli tangkal jangan kena isin. Iringan gelas senawang hingga peselaman itu usah. Nah, beli nah. Sulit aku berjalan, ada yang berjalan, yuk. Nenek kengken jatuh nenek. Uling dori, uling maluk jak paling pejalan bibi nak kengken. Jadi segera demen ratunya ratu istri nak do istri nak dano jadi yang dan Mak kengken jatuh nenek. uling jenik di tiang ayah ratu swanjero driki Oh. kantos ko mau bojok Jawa yang makin ratu Apa swanjero makan bojok Jawa? kero Oh, ampun kenten begitu? Ari cantik patut akeh aja penangkilnya nangkil ngaru nunas lungsuran ngaru nunas baos kenten Ya nak sekan ya nunas Tirta mai ke peseraman. Apa ben lantasnya jani bibi. Najak suut-suut. Jak pragat ngajung dogen gaene. mensiro mensane ajung titiang da istri sana iring dikiring peseraman napi malih ka iring antuk idayana Bejo gitu. Kewala di tepengane jani bibi. Rasa warak tanpa ada bunga tani nganggo gitu rasa yang gelah kayun gelane jani. Apa timawanan gitu? Liu penangkilane. Liu sisione rauh mai ke serama. Nuna saja merekapin itu. Terkadang bibi suka nepokin pedidi. titiang mantan merasa kenyal malih makario wedang wedang nak tangkil malih makario teh Nah. kentan kan gayan Wit titiang sangkaning yen. Kadang luwung duak bibine ngaterang aya di dini di pesrama. Do mawanan liu sisione teka tangkil mai. kan jasa punika makin Apa ben lantas jani ceningan. Ada dini. Oh, ngeranang kayun gelanit setade liang. Alih seperti sing ada. Kewala di tepengane jani dadi singsal. Apa temawanan kitu? sapunapi Ye, bibi kadang seboninga. Kengken raos gelas semekani cening ayu. Oren ngale bunga. urung rawuh kan Kayang jani kan di tengahi subuh sing teke. Yang dijo kadang sampun lah lakon. raris des pacang Yoswano Benar sing ada bunga nang kate di pesantren. tapi dia tunggu lang niken Bener. do istri ning caneng parakan semne tangkil to Ning. Mungkin nah Titiang. iki sampun meduwe uruk-urukane jag luong kenyam-kenyam. Oren ngale bunga nak muani teka mai ke peseraman. Nak gaya apa ke jemane? Hah? Ampuro titiang. Apa ampuro? Dan becek nek kendan. Becek Ye, saranya ini? Mau titiang sarang kale ke taman. Makin boleh nuduk tiba. Oh, Mati ya dos. manuduk nih Dijabakar. Di kereng taman lau. ratu do istri uning yang titiang niki Nyendo. niki Hah? uning titiang Tawang bibi? uning lendumun apa uning titiang Pak Supatmo Woi, ih jadi ta Pak Supatmo segera sira dados nih Tuh bien bener paling tawang bro. Paling tawang tuh nek landung tuh pas
sih. Ane di tengah tawang. Tawang. Nyen. Terus aja Pujano. Gerakan. Oh kanton. Kanton bersidang mungkin. Kakek nak kandang sidang. Kanton bersidang tuh. Bersidang Pujano nempel. Wah, ini malah jebos kan ya titiang tugasnya rada sekar. Tidak awak aku urus Niki wentan para kanrau tangkil. Kakak ide titiang tulung tuh. Oh ya orang yang Niki, menekin. ini kamang apa? Nak muda. Kenek njak piana. Menek. Jam menek. Jok nempel temunya ini menek. Cuma batas bebek. Enten titiang tugasnya rada sekar. Nek ken titiang menek sekar. Oh ngale bunga Menek menek. kayak Doi apa lo itu? Si ngidang ya. mana ngidang? Sang marah ngidang. Ke dijogen. Ke di beten. Pamakasi dewa dah cening ayu. Nih jani ibu metakon kampen raga nih dewa nih. Senda di dewa makebangan. Kengken ras ibu nene subuh liwat-liwat. Iraga dadi nalu. Pemelah ngabu kebajangan. Tunen ibu dewa ngale sekar. Kemudian nak muani maya apa kepeseraman. Nak kengken tunduk ke. Hah? Sing resep dewa kapening raos ibu nih. Nona suruh gerematur sisidik ya. Iwang guman titit ya. Kewanten. Pinonas yang sampun nangrian ibu mengapa midu kerik sikian titit. Menoren ngale bungo-bungo sing ngabo nak muani abano maido. Nyen sing salah tapi nyen sing kedat tiketo nih. Mangga na ibu pawikan. Nakilanang saniring ang yang tangkel iring ibu nih. Gumanti wandah putran tedong jagat iri kering bertemuan ibu. Dedong jagat. Iya. Tidak. Gusti Mantur Titiang. sisip titiang tanpa samandane yukti titiang ngarauhin meriki ke peseraman titiang Raden Wirijaya saking puri kerdebuane titiang Ing kedo ya bat ibu nene jadi. inggih Kagiat saja ibu ning. Bukan nadak saroy dewa tangkil marakape ning ibu dini di pesrama. Mire badele lakar rasang dewa ya tetunasi dewa marakape ning ibu. Do mawanan dewa nadak saro main tangkil ke peseraman. Nih parak-parakane dewa nih. inggih Ade moglong-moglong kedo adi. Unten penangkil tadi dapur itu. inggih Oh, Mangga. Siki Ya. jadi nunas aja. Kali nunas Tambah. tamu. Yang ketiga yang boleh adalah istri. Terus terang kan. Tetelu perjalanan dewa nih main ke peseraman. Awagang. Apa sih ki dewa lakar nunas saja. inggih Dadua dewa lakar ngalir rabi. Neta telu lakar nunas tamu kedo. Ya. sane pinake undang mana titiang Benar? wantah lunas saja tiosan ring punika lunas tambah tiosan ring punika Terus tiosan. Nunas. lunas Unas lapis Nunas itu. apa? Aja Nunas apa? Nunas nasi. Pengamuk. Sodang Ya mata wedang tuh wentan. Nunas. Wentan. Nunas apa? Nunas nak. Wah nak hijau matur tuh. Makin dumut matur ke nak lingsir napi matur ke niki. Ini penyerahan nih mau enggak gajah nih. Ampun sekan. Oh, jadi titiang dan janunas tak istri rapi Riki gitu. rabi ben Rapi. Kan pulgo korawa kan. Musudan Uncang- sarang tiga. uncang kayun gelah. Musudan sarang tiga. Ini beling dhuwur ampun kawin. Ini alit ampun merabian. Niki gini puno. Wow. Sekarang dewa kan utruni. dan tiang lunas tambah sarang kenten lunas aja begini Lunas aja. nah benjangan yang sapun yang mengirim pamit oh tiang lunas Jaga orang jolin dunia kengker. Malu. Kelat akhir kini bodoh. inggih yen wadah kakak inggih Hai. Ini kamu ngapal nyedeh aja masih nyedeh Itu ada penyeruan dua nih, cek lagi. Kini sandom. Yang sisan pilih.
Cal sisan pilih. Nih pangangal canggihnya benih 14 tahun jana. Woi. Aduh, bahkan orang Hei, itu. Ini jam polos itu. Dagang jamu. Waduh, taruh triplek itu aku kurang apa tadi kerupuk ya. Woi. Jana muda Get. pasti nu gitu perawan. Jeneng bagus si Dewo. Ige, Ian keto jaga tujuan Dewo nih teko main tangkil ke pesrama mau tamu pesan. Kewala ampura yang ibu. Unok Dewo lakar nyuang pianak ibu. Yang jelagannya saja ibu. Ngisian kewala kena yang sing tawang. Jadi ibu lakar matakon man. Ing. Aduh. Doi Dewo takut, doi Dewo jejak. Nih jani ibu metakon markapin nih Dewo. Ada kayu nih Dewo nih. tiang wenten nih kan? Sono pragat. Bo mulai bani, bo mulai galak. Terlalu Bo mulai galak. bernafsu. Kena sana. Kene kayun. Jak ngiring tuh ngiring. Ibu, dados nadak sarep pisan. Nak kedo aja pinunas beli Dewo nih dong. Keselengagan ku mati mana Titiang. Nih nak subuh pantas si Ayo, Dewo. Betang. I Dewo subuh dhuwur. Titiang, Kadang subuh slide di Bandung yusane Dewo nih. Kan kayon. Titiang nenten. Kan kayon. Oh, tiang saring nih. Kan nados ki. Tadi ngawang-ngawang nak kena jadi Dewo nih. Duh Dewo takut, duh Dewo jejak ibu nak sayang karena kapening Dewo nih. Ibu ampura yang Laulah, pisan laulah. Titiang ibu. Ingin. Titiang nenten purun nulak. Oh. Karena aku kecil, kecil. Gede kukola. Gede kukola. Nentan purun nulang. Penyam di Dewo nih manis saja. Amongken di Dewo ngajeng madu. Aduh Amer. Padah cerai ibu nih. Ingin. Manis. Manis gulone. Kira kelisnya aku tatahan itu. Biar wadah kagan, pelungsur tiang, ngawit rainane mangkir di tiang panjang. Dinane jani lah perjuangan Dewo mah. Nulah saja nunggu. Oh nunas saja. Yang sampun di tiang poli aja. Benjengan yang sampun benten dewasa ayu. Rikale punika jaga pamitan tiang. Nih bagus si Dewo gitu masih cening ayu. Rasa angayu bahagia kayu nih buni. Mapan i Dewo nya adem. Jegek kelawan yang bagus. Yen Selang-selangan. singgot ngelah calon mantu bukekin. Alap bagus potongannya luwung. Putran gelah masih gitu jegek listu ayu. Di jalan ku ya mama. Nah, ketepian apa keluanan? Nawakan tidiang tuh, nawakan tidiang. Engken, Ido jago kenten tuh. lakar berabi? Nge. Hah? Nih ada kayu. Salah ngiring Ido. Nen malu dong ngiring. Ini nak melajah malu. Pelajar dini. Oh, iki bang melajah Arte, laganu yang ini, nongo yang ini melajah. menghargai dan Lo ngai kopi. Oh, Ngai bubu. Bubuh itu misi. Bubu hongo-hongo. Oh, katanya bubuh nasi nyen. Nah, prakatang muda malu. Nih kene jani bete medaya. Iya. Setahunnya nih dia lakan lunas saja. Iya. Awet ide belajar lan ngasih di bakti maru di meraja. Bang luwung perjalanan dia lunas saja di peseraman. Bang sing ada nih kene niki. Oh. Nah bareng-bareng nasi jari desa yang Semua sama. sampun si persija siapa ya, ini nah, tiang. apa ya? Dumugi napisan ya pian tiang saripun. Astagfirullah nih. Oh, gede masuk lagi kan. Mulukan, mulukan. Mo aku, Kengken nanti. iya ning dadas pinunas Titiang.
lilean kayunanmu sampunanmu setata sungset ring pikayun yeningmu setata sedih kadi puniki mangdan nenenten kantosmu sungkan rikiring puri suk sama pesanmu nampenin bukaturi dewa nyen menanake tu sing sepat ati yen dia mau didetika dirasa dukito nene dipenin rakan moki idai beli agung sungkan tur maning kayang jani dokonen prasido kenak adi mau aku yening dadas pinunas titi dumugi jayidai bali raben titian lungo mereka ngeruruh tamu dumadak sangkane paswe cani dasang yang widi prasida ida ngemolehan tamu lamakane ida ibeli raben mo prasida ida digeles kenak mo egaran kayun mo kebo aku suk sama pesan mau adi jadi nunas lu gratis yang itu jeneng mantu sayang bukiti titiangi disubane kayun-kayun ini bu rasa sing pocol ibu ngelah mantu nak ibu jeneng pangkene sebening paras paros selunglung sebayan tak ke dewa moipa jelek lawan melapang sida dewa sing lakar mepasang anangon ibu mantu suodang ondoi dewa mau berdenang bisa Nibiri bang tuasan cida karman ibu tol dan pragat pan ibu naur dini di jagat di awinan buka kene ngemasin rapi di dewa nede pamekas paman orde rasa sing bang rasti diglarang ide sang yang pramekawi pang sida digelis nyan putran gelah muali dormane mopikole apa ni apiang gelah sida mopikole nuna sang putran gelah tamu Mangkin pikayun pelunguh cokor dewa santo kang sampun asase idolungo maka kali tuah benang paman yen ale di pewanangan pantasnya putran gelah subomuali mai kepuri jadi kini cihna yang pesan bakten pamannya marap kapinang gelah pamakas marap kapinang purine dini di mertobuano lautang dot uri lampa pemargen putran gelah iya nasa punika ratu babung biang nyadio titiang sekari titiang maurip ratu babung iya nasa punika titiang ngerining lungsur mau pamit nang boleh mau porahan ring karang kepatihan titiang itu pengambil dewa sakit wale paman dia pesan paman berjalan pendidikan ada mau paten elenan banyak gelah kiwa kelawan tengan gelah ajang atang pang sida digeles muali gelah kelawan mantan gelah dini dipuri lakar keras di tiang kepo raja nanti ini ratu babung tidak lungsur mau pamit lautang menjalan pambelam-belam nih malah tiang main keras di tiang ya jadi nggak sapu nikah ngiring ibu agak Ratu biaku Doning sampun asasi beli wenten Riki yang dia mau dikira sebaktin titiang rilingin beli minap de wenten kira beli Kuawangan mancin beli yang ayu bahagia bisa lagi api sani ke abdi yang beli sida kedagingan
kewanten yang kadi puniki kelebihan iri kiring pasraman di can beli makidlah karena mapalik ke puri itu. Nabi male daging manatik yang beli. Risa sukat beli wentan iri kiring pasraman una saja regling ide nakiling. Sayan bunga gumanti manatik yang biaku. Kewanten dua nang bisa ketambetan diknya. Jadi dayang singakin. Lintangan nur bulakane menyanding gunung. Lintangan nur bulakane menyanding gunung. Di sisine bama daging sarwa asri. Di sisine bama daging sarwa asri. Kembang ansoka sungai ini menyanding telangi peluh amune miik sumine. Ratu Dwago. Bibi, Ampura bisa. Para kanduene apal dan hijau. Iya bal, yen orang lunas busan. Tapi wau di dia ngorena kenten ngoreng tawang, yen mo. Sampun kenten jadar enten minyak. Menapa ho? Ampun ken iko, ampun ngaweni dia ngarahipun. Tuh kicilah gua tuh. Kini amun diolas, empuk yang diapel, orang telah ada di. Oh kenten. Nggih. Sapuniki hadiah ini manut bisa mandi dari kilingsir ibun beli sapone. anda puanangan asa sih para sida mapikole tan mapikole mandep muali beli kepuri mapan ide beli suagan bisa Mongkek aja nih ki. iya di mare mongkek main aku orang apal ya ini apel Belum taluh dah dua hilang taluh dia lah dua. dah dua san lah halo kalau apa Taluh siap. kalau siang Ada nih Pan. ajak mare iya keluar di apel lagi sengaja kita bener Makan tepik sak. Ratu Beli. ya Yen ing kadirunto bawas belisane wau. Pawanangane makin beli pacang betulang wali beri ke kepuri. Beli pacang nilar tidiang biaku. mawinan sumekan tur maning tegas raos ini Ini mangda sampeyan beli kimo lap kene jadi kilingsir Ireng tangkile na kilingsir idewa kalacak beli kepuri pangsida nampingin linge beli manian pinah ke mudah jagat pang persida nyak cakep alkiran tidiang ngiringang pemarkan beli kepuri sampun itu. watak patut bisa lagi sampun api Purun matur ing linge ibut tidiang. kemudian can Ini beli. ya di dewatan boran matur bangayang beli sana matur ide Yen ing gumanti tulus wecan binering sikian tidiang. Tidiang gumanti ngiringang kayun beli. Kewanten ngiring santang keling ide nakeling sirin. Mangdo puput gumanti babawasane beli. Durus beli. kalau ini japal nih jadi boyo saja nah bal boyo Tidiang. ya Tadi cara nak ke bibir nak kene. Nenten Sak
sapunapi matur nek kena lingsir. Niki kenten Niki kenten kengken. ide beli Kengken. Kerngajang? nenten Mangken dia mesodo mangken. Tapi sodang dia napi. Ada yang malu. Jangan kuen ya dokter. Pamangkas ring itu nak kelingsir. Mana pada maya kadi atur yang sanes sampun lintang. Makin wantah melarapan mana loba di tiang mantu ibu. Napi loban mana di tiang. Aja sampun di tiang mapi kule. Benar. Ya dia tu tambah durung boleh di tiang mapi nunas tambah. Mana jani nek? Untak mana di tiang ya di makin jaga pamejan di tiang ring macam ibu. Jaga ring di tiang kepuri. Di nane jani? Iya. Sina di ben puang. Sapunang kita dua adik. Panemaya ring kita nak kelingsir di puri. Wanta asasih boleh galap, boleh pewanangan ini, ampora yang bisa. Yang mula kedah kaya ni dewone. Lakar ngajak okan ibu ni kepukapuri, lautang. Kewalo pengide ibu ni marakapining dewone. Pelang pesan uturin. Ada ni dewone. Saja je, subuh bajang. Kewalo pelaksanaan yang cari najening. Kengken je tato tidirin itu dipurin cenengi. Kedorin. Iya. Iya Pangsek ini. lekat demi budi dini. Iya ini kulika sapunan sepanang saya. Wenten pangabe, wenten penyeruan makwe pisan. Ika kalau katun melajahan dewe. Tu ibu aku. ibu nona suruh gremator sisip di tiang ibu tanurungane mangken di tiang pacal nilar pesramane larangan ibu ne mang de becek ibu jenak kiri-kiring pesraman ibu binunas di tiang sampunang ibu lali ring sikian di tiang ibu Yang depang dek kayu ibu nene. Rasa banget saja ibu. Lakar ngelepas ide. Kewalaupun dia meni. Nak sebawa nang ade dong lakar ngalih rapi. Ireng belen ide. Yang lobo deh saja ibu. Ibu sing lakar ngamang ide lakar terbuka. Menaku dia meni. Lautang ide berjalan. Kewalaupun ide ibu kapen ragane dewone. Do pesan. Tinak kandok idewone dini di pasraman abo kamu kapuri. Kengken joreno. Kengken itu dana kapen ide beli idewone. Totang. Do idewong lawan. ini ibu dumugi presida kedaginganku mandi runtuh bos ibu nesani wamu kewanten sedurung titiang pacang nilar pesraman lugrayang rien titiang pacang ras titibaki di kering pemerajan titiang pacang lungsur mepamit dumun ibu Mau tamu pesan kayu di dewane ke lan barang-barang ngasih dibakti ring ide sang yang pramo pamit. Pemelah berjalan di dewane. Pamakas. Sapunapi Jeruk kedua. Nggih, di tiang. Mania dia ada galah. Sakit sebuah peragan pula kualih gelah dipuri. Rikana dituglah lakar muali mai. Maksudnya jadi keculo. pamit. Lakar Bismillah ketan makto jauh mana. saya lakar ngiringan ya di jadi kepuri dadi. Iki ngiring yang sikit ngiring idal Bal. Kan hilang panananya. Taluh cang uliang. Hah? Kalau apa uliang? Cang lap taluh nyi mak taluh. Iya, nak mulut tiang lah tuh. Ya ada. Belah ngajak nyaman di pamaper mah. Ya. Di sini ngedang ke jalan gantung tadi. Aduh, nu kencang. Bibi, lan ide gelas. Ini sedang aja. Igih jangan sapol itu. Lain makin. Giring itu nak keling sen. Apa? Lunas saja pas selamatnya rohnya.
Di subuh madan ke di tengah ngalas. Wakung, yen enten iwang antuk di tiang matur. Puniki wantah sampun wewidangang jagat puniki yang mertepuane Ratu Wakung. Pajakan kemari ini nang negara boleh. Nang menanti boleh. Yatno cai di tengah alas Ingi. Sawireh liu ni madan urun sarwo mangsa. Ingi. Bangsing kekenenen Pancabaya. Wakung Sejawanan itu paman. inggih. Yen sing pelih pengelah narke. Ni pempatan agung subekat aku jalan. Iki gumanti sani ruruh titiang. Napi mawenang titiang ruruh. Sani kebos catur pada desa. Nah. Yen dini jani sida paman ajak kelah masang sesirap guna-guna pengasih itu. Sina. Anak keling keluar. Sina kal mai lakono. Len kaja kal mai lakono. Musikian regenane puniki. Sesing-singin sinah sida kal mepik oleh pejalan gelah ajak mau paman ajak. Sampun kemana ke titiang ini punika. Duanik sana puniki tulah titiang. Potapani punika kawo Ratu Doaku. Lah jadi serius agak paman. Tahu. Itu masih cai tera. Ingin dipiang. Yani cai ingin yatno. Sawireh ritat kalau bapa macang sesirap. Bangsing adoani nepoke. Ingin. Terus. Cai 4 tahun nih, cai 4 tahun ini. Oh gitu? Ada anak uli kangen cai nyamat. Tahu, cai nyamat. Atuh aja kelot. Ya antar di kelot nikah. Menyaman di betul je. Wih, kamu di perankenan ojak. para kane Petruk kan wencak. Bang yang pun malipas. Oh, di yo bo lapat-lapat ya tege. Ulo kene kin perjalanan ya. Yen kadi punika Bang Yang titiang mangkin pacang masang sesirap. Jaga paman. Tahu, kamu awasin ada anak. Erika. Konti ayang. Kan itu mencari ini. Oyang lu paman, ada anak. Sebelum. Sama. Letan anak liwat. Atau diliwat nih. Ya, mulai. Mantel. Jangan mengugol tuh kan. Mulai. Kosongan. Erika. Konti orang buaya sampai. Masih sanksimu kadi makin. Ios, gumi paman. Di subane paman nidang memasang sesirap ini. Ios gumi len rasa kekenapan lah. Bakong, sabinaning manusia sa dilintang puniki. Yadian ka bosku mataku mitet yentan sida kadimakan ka bos rap sirap ngebalin ngepukul tungkul sampunan titiang kewas iya gung ratu Makin pun. Oh. Lo lasa. wasing Pulas ke dini. Oh. yang pulas Pulas ipun nak menjemur. Jangan mau saja nih cai. Paman. Jadi kini. Cai para kanan. palu mo cokor dewa mangno singit gerarakannya ke bos Benar. Yen kati raga dini kidang lindang sinah. jadi ketara Perjalanan. Ilan masih ingat apa baru? Intip panggilan intip. Pet Prade subuh nyak sida kena itu marah lajak jagi. Ayo terus singidang paman gini.
pekel saja nih. Jangan nih keluar tiang. Jadi, lanturan rumah segini ya? Lurus biaku. Itu nabi ya? Udah ada sasapu niki didiam li. Didiam. Ye? Didiam. Jangan nak. Didiam kian pisan li. Ada rasa susu ya? Pesan kan mau ini mau ditulis. Kira-kira. Nah kayak gini Paul. Aduh, si bulas, sang bulas. Adikonya kan ya? Weh, yang kiap, tuh, yapol barengin. Singida, bangun Singida. Ya ben ale anu amol men. Kiap atau dia nak biasa bulan majujo. Ye mah bulan kelas malah anu. Halo, selamat pulas. Ye, ni kayak, aduh, tidurlah ya. Aduh. Kulit halus enggak? Weh, ini jelas mau pulas nih. Weh, tadi misi pulas angkok-angkok kan ya? Soleh. Boleh Mama. Oh, pulas. Panis. Makin umur dikit jelang mana pi okok. Petau. Okok. Yang bulas mah. Potawang nak tiap petau. Aduh nak pulas bungut ngomong. Ipet. Tadi kini Maman, sampun api antuk mangkit. Aneh kira aja niki. Adi, beda Adi, barang itu pulas Adi. Aneh ngaleng lu dek. Lu mau kami. Dalam usaha jangan. Dalam mau sing dapat teman kan nih. Di center pulas. Center. Jangan mau jangan. Jadi gini Maman, mapan subuh sida jangan mau pikoleh pejalan pamane, pejalan lah Dan jadi, demak nih, Mano kegingsir yang saking riki. benar di utaman jadi, kalau sida pepahang yadi, yang boleh baglah, ni putra mertubuana nih Maman. Patut kan di bawah palu ucap oleh dewa. Terus. Nah, jadi. Lau, parah lau. Loh, Kenapa? Ding lagi.
Bang tawa jadi rasanya. Cina Yadi gak kenal dia. Main. Gua aneh lo kejak gua. Dang longan ni mula ada syarat tanglah. Niki, wih cekek nih, mesti lo niki. Kawan juga kini sih dan lo cuma mau soleh. Ni jadi gelan patut gelang ni jadi. Durus kayak gini. Dong non naratu ngarsang ni. Cai nanti dia gelar aja ni non. Tapi aja naratu ngano, kemudian di dalam tu. Jangan mau saja cai para kan cai ni dia minyak para orang kegelar. Biar kita kan carikan di jalan naratu ngagelang ni. Weh nak apa kan? Makin gini. Kayak sarang kali nih king. Ngomong gitu, banyakan di kekene dong. Bagi dua. Udah jangan modom soleh kan kalau dia. Ratu di dolar di jam ten. Woi. Nah, jak pesan. Jadi kini pas saya ngalang bangun nih, bang sida syarat gelahnya, sida gelah memperkoleh dia jadi. Sana kena. Malah bisa ratu di jam. Nyanan carikannya ampun aku tahu. Di jalan cenunas. Jelemo saja kayak tuh kan dipuri itu kan tuh. Ini aneh jenis kacing dulu. Bangun. Lewong pula sih. Ada kuluk belang bungkuk. Ini siang mang kotanya. Dia putra jahitan Adi mekejani lana. Wagong istri ijahitan Masa rago pulas kutal. Wah, dah. Ampun, adanya rabies ya. Kena rabies. Hey. Bangun. Apa arah kau? Arah. Bangun. Nih, Bo. Pasti ning lasekau. Nih, pesantren rasanya nih. Kan galak-galak kok gini nih. Iya, Boci dua gong jahat. Apa? Dua gong jahat, Boci. Can bulat, cancin nepuk kenyang, can. 1000 bulas. Sang bulas sih. Weh, kita ngeleset can takonin. Menyen takon. Si kan soleh ini. Cing lah gerup. Si lagu apa? Dan do galak-galak nah. Do galak-galak. Ijo, pokoknya ngaku sih jadi. Jeng aku gitu nak ada yang malu. Ada. Nak aja, orang itu cang. Cai cang di lakar masang tempat tidur sing ngawasin gitu. Tempat tidur ini maksudnya? Ada nak masang sesirap. Apa? Masang tempat tidur. Sesirap tuh jelema. Bener jam mau jujur di daingan las. Begitu awasin. Sing dawang cang. Ya kadang mulai bang sing dawang. Oh, aneh oren sih. Dua gong cange. Oh, dua gong sih dicat dong kursi batik aneh masang anu sesirap
Dua buang sini jo. Di cemulih holan. Ada siapa mau jadi? Hah? Ada siapa mau? Weh. Bisa nyo ibu ni jo kali atahan kan. Awak bertua-tua. Jangan senawan. Ada jak anu benang. Eh. Ini benang kaca. Weh. Di pempaten benaja. Eh. Ngacanang pertimo. Wah awak ke perlau rumah itu. Si Dot mati apa keket? Dot mati apa hidup? Hidup bang, cang. Patung yo. Lalu gitu. Ajak jangan alit. Nah, main. Awak terus. Bagaimana bang arak buang? Yang gitu, mai ajak kok. Kamu kuring sungsang. Kucing jangan itu, Bu. Itu ya. Nah, kucing jangan dot ke dukung istri, bang. Saya ngomong apa adanya. Cari betul kan, cari. Ada lu. Ayo kita ke sana. Nah, main aku ambil kucing jangan. Ada yang lain. Ayo sekuat berjalan patut jajak. Alen. Jajak yang berlahan. Malah sini menjalan. Ini. Agak sian. Main. Agak sian. Bye, boy. Vamos keluar tidak. Kone subuh, kone anjak-anjak. Banyu biru. Makin dulu. Tiang natasin dulu dan istrinya. Kak. Kak ini ngawak-ngawak itu. Siro, kak lebih jauh. Ne bapak jauh lebih merdu buana. Aduh. Benah ne banyu biru ne. Iya niki peseraman banyu biru. Niko ada istri sana iring titiang wawu. Apura titiangnya titiang tenuning. Mana pak yang ujo niki? Penyul bibi. Pengabeh duwe. Paman. Nu paman ingat markap peninggalan. Kewala gelah masa-masa masih kapin pau godaan paman. Paman werde. Saking merdu buana. Niki saking bos. Wow, titiang dados merasa ingat. Ingat kapin peninggalan. Boyo pelunguh. Duo Sri. Dumun rita kalau laka iri kering. Napi wastane Bu Ratno Buhano. Iya patut. Sing lempas kapin adur paman. Kewala suweje ida sangyang pramokawi. Ini. Wit sangkaning ageng waringin sukses. Paman ingat sih. Kengken kadirasa parilaksanan yani kapin ida beliaku. Tugas ida nu nyenang. Kantin atas kelah mai kampeh ini ngempi di pesrama. Iya makanya bu. Piragi di tiang ini wogeri kering rapi nawastane Ratno Buhano. Benar paman. Sakemon ini kewentenan pelunguh. Sing paman awam dijagelah. Ini. Tumel jani paman tangkel mai ke pesrama. Ini. Man tujuan pamani. Asapuniki Ratu Dosri. Tidiangnya kau dos antuk. Ide wagung biang pramine iri kering merdo buana. Udah sepuniki jadi pacak ngedot uri pemargen putran ide maka kale. Siki ide Wiro Darmo.
nek kekalih nika Dwira Jaya asapunika tapi tidak sing nyanang paman semanang saya ini maro dipuang Gusten pamane mah pamit len dini oh boleh tangkil benar nuna saja dini abulan meklone paman Ari wena paman berpedas nawa Gusten paman piana gelah putran gelah subuh kamu ajak aku masih ke puri cakep ala kira Sampun ngambil rabi, driki, sampun wali budal ngepurian, sampun itu gini. kewalelen dadi kletek gelah paman ini Rajani gelah ingat kapan ini cening ajak dadu sang sayo dadi kayun gelah paman kengken mirip pejalan yang ke puri cek sing luwung-luwung sirap gelah uling dipuan paman ini nek punika penyangan mau pamit di tiang napi malih bos-bos jen di tiang mau pamit ring ajang dan di tiang malih ngeruruh dia asapun napi ya pemargin itu santu kan kantos di tiang ningalin puri deh di kering mertebuana nika durung rawuh di kering mertebuana nah suruh dipuan mau pamit di nulik pesrama bibi Sapun api nih, patut saja dipisahne dan cerita sane kekalih ratu engken paman punika pemargin idone jagi pacang ngeredukun ngerabalian asa punika santu kan rakane sane pinih dhuwur punika sungkan rahat ini nika makawinan mumpung di tiang persida rao iriki ring ancak-ancak banyu biru tangkil ring dari si yen kebinih wenten ring pesraman paman tiang sedang melau pesan paman deke paman tangkil mai ke pesraman ini mirip subo jodoh ada nih paman di pesraman ada tamu pengpaman pedas nama nemadan manik kilat bumi anggon pinaka tamu ya cening bagus final ya segar memejak di mulut itu nyen pak pijang sana makin atuh rumpung tangkil para pengabeh druwene asa puniki yen asa punika ratu doaku di tiang cetak matur ring Sri mangda presida kepaijo ring sikian di tiang jadi pacang munut merita ke mana Ayo barang-barang tangkil ke pesraman. Oh, ikan nasi cesar. Inge. Dalam. Kemudian dari tanpa nahan gelap pipi ada dini Dija mirip dini pipi Nenten kemana yang kepikiran terhadap warung istri Beli Radu beli aku Beli ring Dija Dados beli ngutang di tiang Riki beli ring hijau menawi rakan maluh cokor dewa sarang karang-karangan emang bekali radu doaku Tadi sengkepi kayun ban gelap pipi Namundok buka jani Kesah uli di pesraman Ngiringang pemargani deh beli Tak duk dini dari gelap pipi radu doaku istri sampunan mas banget maluh cokor yang padang pada selesai menawi kesampun sanci kekarman maluh cokor dewa ngamangkuin pemargi sekali mangkit radu doaku pipi
lah. Siro menawi puniki. Adi aja kita aja beli. Ken mawe dan kita. Mapan adi suba ajak beli dini di puren beli. Pangsen kanti adi taro pati takon adi. Ni sengaja len. Puren beli di Madan. Puri waringin sungsang. Beli putra mahkota aneh. Kejunjung dini di puri waringin sungsang. Aneh nabo adi gak mai. Tujuan beli pang dewa nawan. Saya ada lem. Mulodot beli ke ngale soma. Saya ada dado terus tujuan beli tuah. Wah di dewa ni patut jadi angon beli soma. Ajak beli nataken panas tes. Ajak beli nataken kesugihan beli di waringin susah. Nah, sampun pirang. Ajakin meteken bis. Ane ada di bank. Adi di bank, adi. Kenapa duwe bang? Bang, ane bangkrut. Dalam mau saja tuh, kita. Makin dia. Wah, udah dos kemana untuk dia? Wentane ditiang iki wit sangkane nganggan bini sane makta ditiang mriki sama. Benar, beli mula. Weh, tekan beli ni ajak para kan dewa mai. Apa mau ini kata mapan syarat beli keliwat pangsida aja beli berjangkap pengalaman ini dewa. Sapa napi? Mangda sida menjangkepan sarang didia. Benar. Menawi itu beli tanuri. Didiang sampun meduwe tetanggon beli. Ampura yang pisan. Dan sida didiang ngiringang kayun beli nebiang. Sepulahan yo, nagih kawang rapi. Ajak cuk sekawan-kawan sing kenal sing kawang. Elinga, sekali raos nak keling sirumun. Ambangan dokrasi sing keke. Apa buen tu mara tetagon. Kadi rasa supa masomah hanya dewa. Yen bo beli syarat, yen bo beli dot. Sing ada kita adi. Cutat, mawe nang beli syarat ngajak adi mai. Mula pangsida aja beli jangkap ke dewa. Yen sing beli sida jangkap ke dewa. Bir gawe beli. Ya dia tu masin wake mati. Wake sing suka musomah lawan ibu. Nah. Wane niki. Padahal murid SMP hanya wane. Ken, ni canono. Weh, nyen nganong. Aduh. Ada, barak kalau ni loh. Dong ilmu amcruk, gede mana nganong jang usang. Kesesap sih. Hah? Kesesap. Apa nih kesesap? Ye, mawa tawak ya na. Urusan tuh. Jadi Dina. Sanang pikayunin ratu kagong istri. Bangsen beli liu ngeraos. Mapan cara be dewa suba ada di pasar ini. Nyen kau sangat beromong belok ya kodang ini. Ijo adik lah kula warga ben kal teka mai melani kodang dewa. Kena beli mudian. Kena beli ngetum. Kena beli ngelawar. Kena beli ngamot kuah. Tu beli ngelah kena kan. Kegen. Ampunan suwe. Perkosa. Pas tuh. Pas mumpung dari badan sini. Nah, Terus. Mula pemeragat perjalanan kelas. Sakuatan elinga. Urusan merayunan ampunan kutang. Iwaseng nomor pitang ya. Bang, si sing genggen. Ini nakal sing demen kita sugian. Dot. Kegen. Tetap beli dia ben cepok ke dukun dewa. Nyak orangnya, sing orangnya. Dan pariwande dewa kal ngemasing palate yen keni nyat dewa. Nyak kadi pesing. Kegen. Yang oleh dirikinya, kau lakono. Yang beriki lakono kan Pak PJ. Ibu, lu kerayang tit yang dimangki. Kemargian ajian sane kapais cereng dewek tit yang ibu. Ajian pengeret semara guman di dunas tit yang ringlingi ibu.
sarang yentin yang ibu. Oh, mapan kena adi ya. Nunasi ke raja kemimita dewa. Ken leluhur dewa makerjaan. Mapan beli kangangon i dewa somah kita. Mau pamit teman. Kalau mau pamit kita uli ni skala i dewa kalau mau pamit. Nah, dang longo. Igen. Nyak beli alas dia pusing. Nona selalu matur sisip di tiang ratu yang. Oh, dono deh. Ampura yang pisan sekian di tiang sanewau. Kawiaktiane di tiang gumanti wantah nyug-jogin kayun bline. Napi ke yuki beli suwe cereng sekian di tiang. Oh, tak gede dewa nyak kan bukan yang beli. Tiang gumanti. Oh, no. Nya dake. Nah lokal sing ada dot ke nuko dan lah. Yen bumulok lah ke dotang. Nah di. Yen kita je. Nyak di dewa ke nuko dan beli. Saking terus saking tulus kena ini dewa ni. Gumanti beli nyuk semayang. Dini janji lekan ini dewa ni. Di tiang nalar sapuni kesuecan beli gumanti lungsur di tiang biasa. Lan jadi dini aja beli. Ngitung kesukian, ngitung kewirian beli di Jadi yang boleh dalam nih sekali pancoran mendatangkan batu dan boleh pada tretes nama sejak tretes ane ulung ane kalau kau kan ada semua beli doning saratku mati mana di tiang pacang ngiring angan beli nih di tiang bakti ringir beli nih beli suwe cerek sekian di tiang sampun nang suwe riki beli iring-iring kepuri jadi ke gedong jadi ke gedong iya aduh Yang meragu nak bebas. Maksudnya? Intip lah. Dadi intip mana? Dadi. Oke, itu. Intip. Boyo ngelus tuh. Ngelus apa kan sih? Bebas. Sampun beli. Lenten beli ngenikain sampun kumanti samian saya ke beli aku ngiring. Sampun aku. Mulai bercocok tanam. Adi, bibit tunggul tanam tuh. Adi, beli. Ungkap, adi ungkap. Sampun beli, sampun saya ke. Ungkap, masuk terus ke. Beli. Aduh, Adi. Jepit dah nih. Adi ke Kenny beli Adi, aduh. Beli, gak dosa sampun iki. Adi ngeling dong. Yang. Woi. Nika. Sabar ya, Binyap mancarikan. Oyong. Beli aku. Adi. Beli, meriki. Oyong, Meriki beli. Beli aku, beli dados beli nilar tipiang beli. Kene, sing ada kemauan len ini. Bodoh. Duh. Nah, kene ki. Adi, apa balik iki? Adi sing lulus bebas ini jaket. Duh aku terus kecap entar. Punapi. Aeng sehati-hati ya. Bagaimana? Unta pantai ke kadiglah. Bagaimana? Bangangsa-angsan gelah. Jaket ini not. Yang kita sih gelah pakai bang. Gelah. Kan ampun di kain lidiang sa ratu. Sedurung makolam elengang kalau hangsir tuh mas. Adi kalau angsa Itu angin doping, kutang kuning nih, sehari ampun ang alih kulitnya bapak. Nyak segar pada Tanpa ngalih les. Arab orang sing arawat kita. Campurun. Makin sampun api antuk. Ini pada Nih. pangsing kaji
Morte unduk kene ni. Nggih. Lacur orang kelah pokok jadi di kadi morte. Apa ben banyak kelah kadi nawang. Nggih. Tet lah gede jai. Malian kelah jadi malian. Balian. Andi bisa ngubaden wanun keladi. Oke. Aku dah jenake perabia. Aku dah jenake pipes. Ya sama ben. Mangkin dan puniki atur dia. Yen Riki sarang Yari dados kenten duweni ratu. Dawang di jero dan ya kenten. Tuh pesen dawang non. Gecah iring cang man melancarane. Dara? Ke jero. Oh. Ke jero kan. Tet kita bang. Yang gede kenjai. Nggih. Menjalan ci jadi. Nggih. Dosan ci kemelang menguti oto-oto. Yen kanti ci kemelang. Ni bohong ci ngagenet. Minggu. Pangsa palan san. Dan. Nggih. Jalan jadi. Nggih itu. Iring. Sini bang jalan. Nggih. Siap. Ngalang liwatnya. Ngalang liwat itu yang penjebos sire jeung sane wenten sinah niku itu ratu. Asal badan ada kodo bayu. Jak niko. Ngalang emak. Wow. Ya diri je. Jangan uning. Yo. Ya, Ada lain je. di tiada nuning, di tiada kulas mau juga. Aduh, ulas-ulas jojo. Ni takol. Nawagang jero na istri lunas dukret yang matake. Nggih, dia Pak Man. Adi Pak Man. Sahut. Nggih, Beten manggil na istri. nah istri. Ya. Dia ampun. Lo. Baik, jangan dirabakar. Ye, belah hilang cuma. Hah? Ini galon. Hah? Ken galon. Ngomong kan. Nawang galon. Galon. Ada pohon galon ungeng. Nawang. Di kuci-kuci itu kan. Eh, Nih begini, Bu. Oh, ini galon. Nih galon nih. Galon ungeng. Nggih, bisi keran cenik. bal. Jangan rambang nak ini. Adin gelas Bang bilang Nun, nih. di Jaya Bangkiang itu. Padoh, awak padoh. Ye, yang saya nak ramping. Ramping. Apa ramping? Makin namun kalau ngakijan ki beda ya. Biar aja Nah, ramping. aja ketemu di Margie. Aduh. Nang murda tapi numun bas temesa ngayo aja. Cara nak saat hijau, kali mang hijau. Nah, Eh, setruk nih. ada apakah? Apakah gerangan? Nyen ngejang bulan di nipel. Iya na istri nih. Apa gelah kepuri, ulingan jadi tenak keringsir. Tuh, Nabi cekek si orang. Berarti wayah. bulan. Wayan. Oh, Yang model ke kene yang rumah yang ngempel di jelinya kan. Sombong kan. Kadang apa? Ada karung mesti lulu. Bulan. Badai ci ngomong apa petangki sing tergugu jani bema bateng, selam jak deh bema bateng. Selam yang ya Allah sudah Pak. Ya Pak. Jo. Mirip sang kanang sih dan sang yang para makawi dewa ratu tengah. Suecan itu betara. Menemu yang belum cokor dewa. Parau Riki boleh penyu. Itu aduh cekek Sengkalau. aduh pal ya aduh pal boyo jangan aja kepuri
Yen kan dipuri niki mau daluh ke penyu. Ngawang-ngawang. Ulan bakalangan penyu mau daluh. Cucat. Go! Beli. Sing liung raos. Dadi rapin beli. Dadi rapi. Madeg nade di mertepuan nyambi gitu beli. Dua suami istri dadi rapi. Nyanannya yang kan kene. Gitu. Dengan ten suat mau kerap. Hah? Ben man bahas tuh. Ada man bahas. Ngapain ben po. Ada ngapain? Beli. Iya. Dados si Dewa. Ya. Ini bukan dados Riki. Oh ya. Dia aren ini. Langsung aku menyamar kerajaan. Cekel lu nih yo. Riki, arao Riki. Cekaplah niko bulan tuh ya. Bulan. Memang. Kita tadi tembang, orang dia bawa penyu. Tadi ben ada nelung. Yang musuh. Aduh, ya ne bang lewat rugi ya. Yang kanci dewa nalen nuwenang mati beli. Bulan. Ini jasan, kau dewa kan paman, tiga Bulan kerjanya. bulan apa dijok nih? Bulan kan. Bebe. Yang ini orang. Ini bukan. Yang Riki. Cak banisan orang mulai ni lah cak mulai. Yenci. Hah? Menang. Uang. Alah. Bang ya. Yang dia mulai cek lagi dewa ni. Siap. Angki ambil ni kalau ngacung. Nggih, ada juga. Mama urus mah. Amatnya tebal sabuk. Siap Ji. Duh, Beli. bingung menas ya. Dados teme beli panggil tiang Riki. Nah kayak gini. Gesuan kalau mau hijau. Menang ya Riki dumon. Beli, toleh beli. Nggih. Masih. Jangan ngoyong Didi. Adi ngoyong kamu diam. Jangan marah. Adi ya. Aku ingin melihat. Yang kamu urusin yang ini. Budi Sapol Pepe. Tenang. Pangseng nak wani kan bisa ngai poligami. Jadi raga pang bisa main ngai poliandri ya. Kedua kalamin. Terus padi kan limo ngarapi raga masa dua sing tadi. Kan kaku diam nih tinggal domong. Sajan kenal. Nggih, menang umur saya. Apa yang ngomong? Dah beli enggak cemburu. Jadi ada kamu cuma tekemule ngajak ngerti kangin kau. Do beli subah sing kuat. Mana mungkin adi ngajak wani elenan. Aduh, beli cemburu. Sayangin beli adik besikan kena hejani resnain beli senu beli maure Tiga ya kuangan pengaji. Beli kata nak berjanji asal ilo Kan kecil. sing sat nawas nain bali Di gongang Suramadu ngajuk bebe uya arem. Aku padan kedemu gongang ngajak madu.
Aja kecobek ke gelah kang bareng. Cobek besik gara aja liwat benyah ya. Kadang-kadang buah bonine Sama locok emai melukis. Artinya? Bajang cara janine ajapin bocok apening nyulang tipis. Ada nage pangkal. Bajange gitu ngalih wani mantengin pipis tiang mula ada manken beli diapin bagus yang penting suge sepatu serepanang cocok saja gitu mara aja po subalaya serepangan sero dulu bone patu Ini wah pasti ke dadi rabin bini. Tunggu dia rabin dia makin ini. Woi. Siap. Kadang suruh ulung raus gelap. Sangkanya nggak tahu interest lo. Kali rasa angkian kalau ngedoyan Yenci bani ngerebutin nih rabin gelah pindah ke ada naraswari manipuan itu di pertemuan. Jangan gelah agak bacuran. Nah elo nih akon bantang. Yen pet wake mati cai nyangkutin elo. Walau yen cai mati wake lah kan nyangkutin. Aduh perjanjiannya memang pantas Adiknya tuh. Cai mani. Sampai mani. Mati dulu mati. Sapuna. Sarang alay. Masih ke metuang ya di sana. sangkane itu aku sangkane Kira-kira serang Yo, barang kan yo. Aja cara gendeng mati sudah ditakdir. dikirakan itu perlu dijantren sampun puniki kelikuan Saji paman, dong udah dari ide beli singeleng tapi gelah. Ira kau lagi aku, tampakkan aku. Beli, didiang mandi tetakuan beli nih beli. Dia harga maning didiang beli. Udah mai. No, begitu. Makin mati. Ini beli mesemetok. Tapi aku. Dati pada sinangil. Ni rapin dah dia tu. Dati pada siap habis kawan itu. ini punika sampun kemanahan mangkin asa puniki pelungguh cokor dewa sareng kalih pin kalih idayari metulak mereka ke bertebuan tamen idayarake bangyang tidak muputan dicara ning kiring waring ini susah
Aji, itu senang bertiga beli. Ngiri. Beli, beli. Siap. Imlan ajab-ajaban nomor rupo jelema. Iya. Mirip mau kaput bol cabona nih madan waringin sungsa. Tebal mirip sesabukan saya ini. Awenan saya. Cara sengakatan bina cara. Lipi ngalih kekicek saya main. Dan bina cara sate nantang api cita keni aku. Iyan bantu aku. Mulai nyelap iwarda teka main ke waringin sungsa. Apa mawinan? Mapan jani iwarda subenawang. Ratno buana ne sangkanin nyer. Masih sangkanin cai. Jani kene nah. Mungkin cai ngelah keririan, mungkin cai ngelah sesabukan, mungkin cai ngelah bekel. Jadi berdoi dengin. Siap. Berdoi. Mirip cai sing ingah. Kengken buat kawisayan gini aku. Kadi rasa donyen cai bakal ganti. Leboning mai bon tengah saya ini. Bang tawang cai kegelaran di aku. Ulem tanah kati nyelak. Kanti akaso ben lebaten ke pertiwi to take cai. Bedek ngomongnya paman. Aduh. Warga. Bang kain jani yakung. Nama kade madan. Kabeh tua. Ede kewisayan cai ini. Apa cik bekal cilen itu? Pak-paki aku, pegenit dia aku. Laudak, mungkin dia keririannya ini jadi boydena. Oh, bener. Siang jawake bakal ngulus di madan ke maluan. Pantawang cai, kegelaran wake jadi irikap. Anu ngalakan konang payu sak itu. Wak gajil kebetulan. Mati. Wow, tenas cai ini. Keken. Kau rasa bon cai? Awenang bak seman cai ini. Mai cai kewaringin sungsang. Ngejoteng ani madan bangke pangtawan cai. Baru amun tuh, nu ada bin bekal cai ini. Mulai nyelap, iwardon grok diarep cai ini, pak mesum ngin cai ini. Benangan jani, mualuya cai cara kedis kuat. Nadanya nipo cai. Nang panunguk syukur nemo. Engken, nu ada. Kalau kini, antos penangkan yang yakung dengan cing naib ke Patilapuna. Bang tawang cai kegelaran yakung. Aji ringin buat wah mampas. Pah warna lingsir kadenes. Aduh. Luar biasa niki. Dan ini kene.
Iya karsen dadi apa buin mapan mekejang. Sahananin ental pengliakan sapuk pengliakan ione dini diwering susah. Inge subo kegesang pan iya yaji kreket muah isiwer geni. Kurang mangkin pun api kayu Gusti. Jadi lan melipatan ke merdebuan. Tuh tamunya subo jo tuh ide dua kong putro sana nama licin jalan. Oke dan iya kira-kira kelalawan Gusti. Dia ngantos ini